Basi enda sabalo maasai enda sebenenga gel lolo yoga rabauta grama online tv no sheki de sheni naga naga yolo mono bonta do kana yolo shole ma na no shiki tutum naage ngok olo sholan ningi to yolo siemba naga na bonta do ya nimi yolo do to ngolonga durata nigi ara naake ajona sample de naga komoni de gide sheni yolo jana Joan Somoina anemenija aji Somoine yeah. Joan Somoine na karibu karibu oleng keja hali kasidai hali metii enyamali aiko nejia kitayuto naa tenkakenya yes nikiponu naa wow lo maasai ore pee kiata naake Joan tenkitesheni naa tenkaraki mbaa naaponita dukuya naake nikidolta tormutandao egira trend oleng ipirta naake sininye embaye nataase toosinya todua ng'ole olarrabal lormaasai orbaluyia kake ore etudung' enkerr nkulani imaniki etaa Joan egira aitrendisha tende online nikijoki sidai oleng tenikiaku naake peeponu aaning the side of the story ajo kejito ninye anaa nyoo naloito dukuya pekitum naake anoto esipata oolomon neeku karibu oleng Joan ashe Joan toliki siiyie duo openy ajo keng'ae dii ena naji Joan ama ni Joan naa ng'ae dii ena ore nanu naa kaji Joan Somoine naing'ua enkop naji Maroro yes kake currently sahi naa niko Isinya town kake nimekaa Isinya town for almost 5 years yes naasishore enkampuni naji Saja Naji yeah wow kitodua tormutandao naa kajo itodua siiyie mbaa egira aitrend tenewueji egira aajo eji ore peetarateki tende wueji Baluyia ormaasai nejitoi iyie online taa kitodua tende tormutandao naa kajo itodua ake siiyie egira naake kihusisha ake kihusia nai niliki yiok your side of the story amu etoduaki ninye piiro eitu kidol sii imposta anything nai alimu naa ajo inji etiu ilomon naa ina piiking'orutua yie kai dii ikununo apa kulo omon nosaki sii yiok pole pole maelewa oltung'ani lemeyiolo ajo kanyoo dii apa nataase mpaka nebau enewueji netaa tinakata lolo oltung'ani ligira apik ormutandao majo nanu kenanu nataasa ena toki namajo pae ore ena baye naa nanu naiterua amu ore piasa ele arrabal naa kajo katii esiai neeku ore ele arrabal kaewuo taa sinanu ainepu ele arrabal toosinya kake sijui kiini imeanza wapi amu ejitoi naa etii ormaasani obo ohomo metanapi tele bodaboda sijui alituma pesa mara 2 sasa ndio furugu ikaanza iteruni naa neji etaa Baluyia ormaasai sasa vita ikaanza hapo amu kitodua kweli kitodua mbaa kumok naagira aimaki tofauti neeku egira alau ajo kanyoo kaa nabo etii entoki edukuya natejoki etii oltung'ani oishooki iropiyiani metaasa shopping ayau ang' netu eyau neerai etii olotejo eterewua iropiyiani etejoki iropiyiani mara 2 eterewakaki netii loojito Joan amaa enaalo ino Joan ama story ino naa kaji ikununo mpaka erishata naetuoki taata nidol ajo egira iltung'anak aiposta online kaji etiu ena story tenchoto ino yie tapalai endaa tinakata kuda ropiyiani kaji etiu story ino ore ena story ai naa tulikosana na mzee 2022 mwezi wa pili date 19 ndio atupukuo nanu tiang orpayian taa lormaasai napuku tiang 2022 nalo nanu ang' kwanza amu currently sikuwa na kazi nalo nkera aipang'a taa sii onkera amu atodua tine wueji igeroki atung'ayie nkera ata nkera are ata ntoyie are ata napuku naya nena kera ainei pokira neeku hakuna siku nimeacha watoto niko na watoto wangu wote wawili nalotu nikaenda nyumbani kwanza ore naa kwa sababu tu ya hali ya maisha nini meara nendo esiai natii maisha ikakuwa ngumu nalotu nikakuja Isinya 2023 mwezi wa 5 hapo nalotu nikafanya kwanza nikaishi Isinya nalotu nang'asa aing'ua nkera nalotu naishi Isinya nikafanya ataasishe tende wueji Fred Machoka kayiolo nilifanya hapo 22 hiyo 2023 etudung'a ake kang'as nalotu 2023 itasie tine wueji ama tushukunye naa taata town nalotu naa 2023 nashukunye town nalotu aasisho tine wueji Obach Machoka ore naasisho tine wueji mpaka taata matejo no December hapo nalotu naitoki alang' ore naa paalang' sasa ile rakati nilikuwa narudi hapo January nalotu sasa nikakuja nikapata kazi mzuri nalotu najing search mwezi wa pili 2024 2024
nalotu najing esiai tinewueji. Ore naa paajing esiai nikakaka sasa sinimeshika sasa chini. Nalo ayau nkera ainei. Nayau nkera ainei aboitare. Aboitare tenete toosinya. Yeah, napik school ake enapake natii. Amu ore apa katii enkang ormzee, watoto walikuwa wanasoma tu toosinya. Toosinya melakwa duo mpaka ang'. Yeah, si mbali. Enenikiamiki apa. Niaku naa kaitia apa enkerai sukuul. Nalotu naake nayau nena kera nejing'aki ina the same school. Nejing'aki ina school. Niaku aata nkera ainei isho tene, niko na watoto wangu tenewueji. Niaku kalo esiai nashukunye jioni. Yes. Wow. Niaku ilo esiai nishukunye jioni. Yeah. Ama ena siai orbaluyai. What happened mpaka nebau inewueji? Epuo yie ni move on. Ni move sinye orpayian ono apa kitambo. Kitambo? Yeah, I move on. Ni move sininye on. Yes. Endo sininye shughulini enyana nalo sinanu shughulini ainei. Atii enkaji ai, etii sininye enkaji enye. Ore nyilo tukutukani, ore peoruni ilikuwa mwezi wa 9. Date 9. I remember very well, date 9. Yes. Turudi nyuma kidogo. Epuo yie ni move apa on. Nitumie likae tung'ani. Yeah. Maata nye sai, currently I don't have. Kake epuo oshi ning'as ni move on. I move on. Ni move on. Ore ilo tung'ani lindeta tina time, ninteruru naa maisha hivyo. Yeah. Aipanga hivyo. Ana kagira alotu inewueji, ore peoruni oltukutuk, peoruni tele tukutuk kwa mwezi wa 9. Iterua taa ena mafurugano. Ama amu epuo taa itang'asa alotu naaduo migol naa apa. Nitum esiai, nimbung' mizizi saai. Niyau nkera inonok neponu aisuma tenewueji. Ni move on nindet ele tung'ani la taata orbaluyai. Ana? No, ore ake paalotu ore ake atii ina siai maata. Miata. Paidia yie epuo det baadaye. 2023. Yeah, ore ele tung'ani nikiponu aoro wele tung'ani 2023 mwezi wa 11. Okay. Ore poororo neleku oltukutuk lino? No. I don't have any bike. Maata oltukutuk. Okay. Nikioro ake hivyo. Yeah. Paka yie ena siai oltukutuk. Ore na inakata, ore ena siai oltukutuk na inakata na ilikuwa mwezi wa 9. Date 9. Apa niterua ilo mafurugano. Yes. Lakini kaning'ito taa sinanu tormarenke amu metii oltung'ani laithibitisha ajoki kai ikununo kai kaja. Kake ormarenke naa sinanu agira aikaja aning'. Naning' eji naa nepuoi sijui nejokini mekiyieu iyie tena stage. Mekure kiyieu iyie tena stage. Aning' ejoki naa etii irmaasai lootusuja nepuo auru oltukutuk neisik taa ninye kutoka ina olong' mpaka ele tung'ani apa duo likiyiolokini? Yeah. Naama apa ele tung'ani? Olenye oltukutuk ano lino apa? Olenye. Yeah. Neoruni oltukutuk? Neoruni oltukutuk. Neisik naa ninye kutoka ina olong' yakahepa mpaka sahi. Yakatoroka. Mpaka tanakata. Neeku kenya apa peetaraki ninye ashu kanya apa eyieki ninye? Iyie apa ebaiki ashu iyie apa eyiolo ajo laba eyiolororo? Penye natoning'o aning' eji kirorita apa vibaya. Kirorita apa ele tung'ani tiatua ina stage vibaya. Yes. Nejo naa irmaasai ninye logira airo vibaya. Niarari naisho ninye? Niarari. Neeku eshomo apa ninye eshomo ninye pa. Ameenda. Metii ninye sinya pii? Metii sinya. Nitu taa nanu adol. Eitu idol iyie? Neeku emasai egira ele arrabal aendelea toosinya. Dolta iyie enaa kanyioo nagira naisababisha saai neshomo naa apa aldo. Enekae duo niro ake duo iltung'anak entoki nasipa, nejo duo nelimu duo iltung'anak ini entoki nagira airriki. Amu majo kenanu. Wow, kwa kweli ore entoki naikuna kwanza ninye pekitejo pilotu naa tenkaraki kitumito stories tofauti. Kigira atum stories tofauti. Thank you, karibu tu. Asante. Thank you. Acha Joana kunywe chai. Joana nasikia baridi. Kila mtu ako na yake? Yes. Wow, Nasinya Grill. Ejira Nasinya Grill lo Maasai. Dolta ajo ore breakfast na ke heavy kweli. A heavy breakfast. Hii breakfast iko na nini jamani? Hii ni githeri? No, beans. Beans. Yes. Hii? We have eggs. Have eggs, Samosa. Sausage. Chapati, sausage. Ndoma. Yes. Na sasa unaikawa kanini ya kuweka. Wow, thank you. Imu Nasinya Grill giro on your way to ukiwa Kitengela, ukienda Isinya hapo katikati. Nasinya Peak Hotel, a very very nice place to be. Aya, nikishukunye yoga Joan. Joan
etii iltung'anak ogira aitumia empishanore online egira aipost oleng egira airo mbaa kumok. Eji tenajo taa nanu aifikiria nebaiki naa elde mzee lai naa le kitambo laagira ainyalaki enkarna. Yes. Namayiolo naa ainyalaki enkarna neyamishe. Eeta entomononi. Eeta entomononi tayari. Eeta entomononi enye itu sii alo aitanyamal tiang'. Yes. Itu ashuko. Neetu akata nanu aitanyamal ninye. Itu akata isumbua. Italama apa yie. Pii nemelakita school fees meeta entoki naitaasita nkera atalama apa nanu. Neeku kadolta nanu ajo elelek aa ninye loota ena kiini. Itu akata duo ijo mairoro aitoki tatua embae inyi baadaye. Ore ng'ole asubuhi natodua atooshoki esimu. Yes. Namanyorra ina simu pii natooshoki amu ore paoshoki ena simu naijo olarrabal. Olarrabal naa ninye etii tiatua ena simu. Amu etamoro ninye entoki edukuya. Kanyoo shida? Keirorita mbaa kumok amu kamaa naa tenejo paashuku nkishu kenanu apa naata nkishu. Mee nanu naata nkishu. Nejo naa paibelekeny nkardasini amu ore nkardasini nagira aitumia saa hii naa nkarna enye natii. Mpaka nkera nkarna enyenak natii. Neeku mekure eyieu nkera pii. Etejo apa ninye misum nkera nemeyieu nye nkera pii. Meyieu shughuli oonkera kake keyieu nkishu enyenak. Etejo ore duo paipang'u nanu naipoto my brother. Maata nanu papa. Kake ameita my brother or brother lai botor. Ore naa peipot nelotu ele brother lai kake aku anajua story itakuwa kubwa hivi. Nelotu naa neipot olikae tasat lormarei lang lotii ake embata Tengela tene neipot nepuo aitaisho inaang' nepuo inaang'. Kake mimi sikuingia meeting amu maayieuni. Etejoki mikiyieuni yie. Maayieu apa ninche tinaang' enye. Neeku ore naa nanu alai enatumo. Etu yilo enatumo. Sikuenda hii mkutano yao. Ore naa entoki natiaka ninye ele brother lai wele mzee. Ejoki taa makure nanu ayieu nkera nemakure ayieu enkitok. Nemakure ayieu enkitok pii. Ore naa nanu entoki nayieu naa kayieu nkishu. Kake nejokini ore naa nkishu naa kaisidai pae tenaa tidiang' ilotu aikaja. Aipotu nkishu. Aipotu naa nkishu. Amu ore sinye inaang' enkang' ang' naa kegira apa kumok. Neeku owuang maetu airo mbaa oonkishu. Iro naa kata epuoi airo mbaa oonkishu hiyo story ilipoteleanga. Amaa naaji yie tenirorie irmaasai ajoki piishukokino ilo payian nyorraa ashu ata yie itejo siyie kwisha matii. Meeta entomononi kwanza ehamishe neeta entomononi enye. Akiamushe irpayiani duo matejo entomonok ata zaidi. Kera naa esiankiki tene saai. Kera esiankiki. Neeku midimayu pii. Wow, kake itii yie sawa onkera inonok ninye mko sawa. Katii nanu sawa natii onkera ainei etu taa nanu adol enyamali pookin. Amu etejoki toi ninye tormarenge matii sinya. Egirai aajo tormarenge katii ahomo aidur aisika etaarayioki yiok wele tung'ani. Kake etu akata aipang' toosinya. Atii ake nanu sinya. Nehomo apa ninye ele tung'ani kitambo. Neeku ore ninye sasa yie kwanza wewe uko single. Mbaya sana. Vibaya. Hiyo story hakuna. Kara single. Aya tena kamera toliki sii irmaasai entoki niyieu neyiolou irmaasai ng'ole nikintamio yie oleng. Kanyoo ng'ole nikintamio oleng tina toki naajitoi kumok. Ore entoki naitamio oleng naa kajo kaata larin 5. Amaa nai duo toolarin 5 amaa nai tenaa kayu arashu duo nai tenaa kayama metejoki naa kayama ele tung'ani. Maa larin 5 naa neton naa ara kiti amu kidolta sii ajo kara kiti. Pii kabisa. Meyieu ele payian nkera. Nabo ina. Nayama naa. Swali na kweli na ukweli. Ore sii enkae. Kifaa peeyieu. Kifaa peeyieu peeta ore enkae meyioloi ele tung'ani tenkang'. Etu akata irikang'. Aikata. Etu akata introduce. Hapana. Mayiolo enkop enye. Etu sii ibaya enkop enye. Mayiolo nye. Mimanyanya apa enkaji nabo. No. Enkaji ai ati. Etii enkaji ino netii ninye enkaji enye. Neeku ore yie wele tung'ani lebalu yie amujawai. Ishi pamoja. Naitoki sii aikilikuanu kamaa duo ara taa kiti maifaa nye paatum oltung'ani. Kusema ukweli. Kifaa duo ninye. Kweli kifaa. Kifaa ore tasapata. Kifaa naa kanyoo nikimbokito yie. Tenakata atejo taa kang'as aton nitu nye akata duo aitoki aifikiria mambo enkiama nanu. Itu akata. Ore nye nkera atejo apa meeta haja. Acha kwanza ni focus na watoto wangu hawa wawili. Watoto wawili. Wow.
amu nanu tanakata nagira aishughulikia kila kitu. Yeah. Yes, kila kitu. Nanu pooki toki. Neeku kira ajoki irmaasai peepal ena siai kulo ogira aitrendisha okulo ogira aitumia na vibaya online. Kira ajoki waache kabisa. Yeah, kagira ajoki peepal ena siai ninye nagira ninye nanu apik. Yes. Tenetii duo nai entoki important nai naa kidimi netoni nirori. Naa kidimi nai naipotuni netoni nirori. Amu ore oshi pooki toki naa entonata. Nirori nening'unoi. Yeah. Wow, lo maasai itoning'o taa story ninye Joan kusema kweli. Neeku hakuna kitu kama hiyo. Yeah. Aya, wow. Kake tenaa tenetaa naa kegirai aara naa tenkaraki nanu enakai naa nepali olarrabal. Etenda balata leo. Enakai naa nepali olarrabal amu enakai naa nepali olarrabal amu ama naa teneji etaa duo nanu ake nagira airriki olosho banji. Kanyorru nye ade kulo baluya pookin lokulo sinyana. Kusema ukweli. Ara duo tenaa nanu naa nagira airriki. Etenda balata amu etejo naa nye Joan tenaa ninye apigira aarare. Era naa endapalata amu era duo endarare kulie tokitin. Tenekulie kulie tokitin naarareki. Kake ore ilomon le Joan nemetii. Joan olomoni obayie tena kamera orisi irmaasai oltung'ani liyieu niroroki polepole tukimalizia. Eji meeta ninye oltung'ani lairoroki. Ai duo naa nairoroki lelo murran naa loogira aara naro. Tosinya. Ang'as ninye airoroki oleng ajoki entapal olarrabal. Entapal olarrabal amu ore nye kulo tung'anak ligira aarare naa iltung'anak nye ninche lemeeta ake duo ninche toki enye. Ore mostly ore mpulooti naa normaasai lang. Yes. Niaku naa metii taatoi mpulooti orbaluya. Hakuna. Iyiok ake ogira aara pesho. Niaku iyiok logira aikaja aara pesho. Naa ore kulo tung'anak naa iltung'anak inye ake duo ninche laa kegira aas inkibaruani. Yes. Ore iltung'anak wanafai toomau egira aasisho. Neeku tenijo aing'orr metii olarrabal. Metii. Etiu tenakata naa enilo naaji oltung'ani nekinepuni ingira aisuja. Yes. Nee ele tung'ani nkilani inonok. Kang'ae taa ormodai ama teniku etasuja ele tung'ani meeta nkilani kang'ae taa edoli ajo ormodai. Yeah. Etaa iyie. Nera naa iyie. Enakai nepali kulo tung'anak amu ore ninye ilo arrabal naa olarrabal lemetii. Yes. Naa olarrabal laa misaidia. Naa tenaa ketii ilarikok amu ejitoi naa keetae ilorikok kikaja ilarikok mayiolo nanu ina. Yeah. Neeku nyoo suluhisho ele arrabal amu nena nayieu natii sinya mayiolo lo maisha osinye netiu. Yiolo irmaasai lotii sinya lelo lewa sinche laa nkibaruani etii. Kanyoo nai suluhisho ele arrabal? Peepali ake olarrabal netoni iltung'anak tenkanyit. Peeshimianae. Peeshimianae. Ore kulo tung'anak apa sinche loetuo aing'oru. I think eetuo taa apa aing'oru. Yes. Yeah, amu ore taa tenimpang'u oltung'ani tenkop nimpang'ua naa kaji epuo aing'oru entoki duo risiki ino. Risiki ino. Yeah. Netoni tenkanyit netoni sininche tenkanyit ning'oru esiai enye nias esiai teseriani kake nepal esirkali. Neeku tejo miata iyie orbaluyai. Maata amu kama ninye nai duo tenara kajo ake kaata. Yes. Metii taadii shida. Metii doi shida amu kara tenkito. Yes. Mesipa? Kake amaa naa tenemaata netu aikata nanu ajo kayami. Yes. Ore enaa paipang'u itu aikata atum akili najo era taa kayami. Itu taa sii alau irpayiani layam. Yes. Wako wei. Esipa oleng. Kake itu aikata ajo tapala mayami. Wow. Lo maasai ntotapi mana siyiok adaa polepole. Sie duo Joan polepole amu adolta ajo kiroshi ena breakfast. Najito ashe tenkaraki nikigira naa asuj iyiok anaake. Thank you so much for following. Naa emaata iltung'anak positive oreu mbaa esipata nemekipik emongoi amu ekinyal. Nemekirriki olorere. Mikiaku iltung'anak lenkirrikino ombaa naijo nena. Ata te comment section maitarajia pilotu emoro ombaa naijo nena. Katarajia ake duo peyie kitum enkirragata olomoni nikitum ukweli ninoto esipata te Joan. Neeku sidan imbaa mpaka inewueji. Amanoto eseriani. Najoki irmaasai loosinya ematapal olarrabal. Misaidia olarrabal aitoki. Ashe. Kaidi eikununo ena sukari.